kwisuzuma kugira ngo umenye neza kuri mu mugambi w'Imana. Urashobora kwiyitirira kuri mu mugambi w'Imana utakiri muri we. Wisuzume rero ko kuva umunsi ukizwa Imana yagushyize mu mugambi wayo. Mbega uracari uyu munsi? Wisuzume urabe ko ukiri mu mugambi w'Imana. Uwagalatiya gatandatu umurongo wa 4 n'umurongo wa 5 harakantu kiyongera ko kuri ivyo nariko ndavuga ngo ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe. Hariho gusuzuma igikorwa ahawe. Umuntu wese asuzume igikorwa ciwe. Nta muntu n'umwe yije bugakwiza atavuga mbega igikorwa ahawe urabikora nk'uko umwami yakuzanye ku isi abigusaba. Igikorwa cyawe ni icyawe cy'icumi, niba ugikora mu kigati, utagikora horesa urubanza rwawe. Imana mu kuturema yadushize ku gikorwa cyawe. Ntushobora gutanga udafise kandi ntushobora gutanga utanze ko ufise. Banza wimenye rero, kwisuzuma harimo no kwimenya. Yesu ahabwa icyubahiro. Ngomba tuvuga ibintu cenda biranga umuntu ko ari mu mugambi w'Imana. Navuze ngo urashobora kwitwa mu mugambi w'Imana kuba tugizwe, ariko ugasanga turi muri kubera wowe kurema. Ariko mu mavuga ibintu cenda biranga umuntu uba ari mu mugambi w'Imana. Ugenda kwisuzuma ko uranga ubwambere na mbere uri mu mugambi w'Imana. Imana iramutoranya. Ntushobora kuba mu mugambi w'Imana utatoranywe n'Imana, kuko umugambi Imana yagushizemo si wowe uwushira mu ngiro. Imana iwushira mu ngiro iciye kuri wewe. Imana yamutoranya. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi yamutoranije ku munsi wakira agakiza. Yesu ashimwe. Ndimwe niho wabimenya kuko Imana ndabivuga neza Imana mufitiranye. Imana igutoranya kwivuga. Ariko umenya neza ko watoranijwe ugomba wigire ku Imana yakwandikiye winjiye mu gakiza. Yesu ashimwe. Iyo umuntu akijije murazi byacu ababaye Imana itoranije iramutandukanye. Ava mu bwami bw'ubwiza akaja mu bwami bw'ijuru. Sibyo? Ubwo bwami bw'ijuru butandukanye n'ubwami wahoraho. Ariko mu bigaragara mu mane wa bw'iki ikintu kwanza gufatiraho. Iyo umuntu atandukanije nuko bakubwira ngo genda hariya usanga utandukanijwe mu buryo bw'umwere kandi mu buryo bw'umubiri uri kumwe n'abanyemana. Ariko yaba tutandukanye umuntu atandukanijwe agira imico iyo yashizwe ntagumana imico iyo yahora. Imana ishimwe. Aburahamu Imana yamubwira ngo va muri iki gihugu cyawe, va mu muryango wawe, genda mu gihugu uzokwereka, uzokugirira neza, uzokugirira ihanga rikomeye. Uzokuvuma azoba apfuma, uzokwezagira azoba ahezagira. Aburahamu baragenda. Imana yaramutandukanije kuko yari yemeye kumutoranya. Mugabo mu kumutandukanya yashaka yuko ya mico iwawe nubwo ari iya se na nyina, nubwo ariyo bavukana, avavagura nayo kuko ari imico y'ipagani. Kandi yakoze kuko iyo aguma mu bigirwamana bya se yari kuba atandukanye gute baje mu by'Imana. Yesu ashimwe. Ariko ico gihe Aburahamu yagiye yigishwa bishasha, yigishwa ingendo nshasha. Haleluya. Yigishwa kubaha Imana. Ikigaragaza ko yigishwa kubaha Imana, yaragize intambara zo kuronka umwana. Imana yamusezeranya umwana yitwa Isaka. We yaramaze guca umugore wiwe Sara. Ngo Aburahamu arabyakiriye. Babyakiriye. Haleluya.
wavyakiriye biba ngombwa ko bigegeze isakaza ariko nicabuje yuko kubera amaze kumenya imigenzo mishasha no kumenya imana yiwe nkokereraza imana ababase basenga imana rero iyo nshasha nyene y'ukuri yamuhamagara iramubwira ngo batuwo mwana ngena umutari w'ikimazi ku musozi muremure kuko yari yamaze kumenya imana yiwe ntiyagagitangira mujana imana ishimwe nibutse yuko abanyisirayeli ico gihe baratanga abana ku mana zabo ko rero Aburahamu yemeye gutanga imana yiwe umwana ku mana yiwe byagaragaye ko yakiriye imico mishasha yo ku mana yiwe kandi imana yashaka kumwereka ati Aburahamu ndabonye kunyubaha ndabonye kugutishikira icyo ari cyo cyose mugabo jewe sinigaza amana zindi batange ibimazi by'abana barukuraba kuzamukira akiriya ntama itange mu kibanza cya Isaka nimwitahe haleluya ati mwitahe imana ishimwe imana ihabwa icyubahiro iyo kumenya kuri mugambi w'imana ikintu cya kabiri igutoranira kwiyegereza imana igutoranira irakwiyegereza mwene data haleluya muri Zaburi ya 65 ku murongo wa 4 Dawidi aravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo mu nyunga zawe haleluya imana yagutoranya nikwiyegereza ntuzoba mu nyunga zawe kandi imana yabaye kwiyegereza mugabo kukwiyegereza urashaka kwiyegereza ukamo kwishitura umugabo yitwa Basasi umukozi w'Imana mu Rwanda yigeze gushinga indahe asengewe umwana w'umudamu akiri muto yahukanye bakamubwira ati none mwapfuye umugabo kugira ngo akanya mujyewe guhimbaza ubugeni bwanyu muce mutandukana no pasteur il m'aime trop urumva ngo pasteur witwa tubanye bakunda cyane urukundo rw'umurengera arabamwifuza bakarumva umugabo we yakwiyegereje none urukundo barakunda cyane muragiye haravuga ngo je m'aime trop ndamuvuye arakuze bindi ndahoramu imana ishimwe il m'aime trop arakuze bindi arakuze kugana bagenzi bacu ukibagira kuri jambo ry'Imana rivuga undi wihende abagenzi babi bazokujana coro Yesu ahabwa icyubahiro imana yagutoranije irakwiyegereza kandi uremera ukayegera imana yakuyegereza kandi imana yagutoranije udashaka kuyegera iragerageza ikakwiyegereza nyine ikongera ikakwiyegereza gushikaho tukamenya barishaka mugumane imana ishimwe ikintu cya gatatu imana ikora iyo igutoranije irakwigisha ishuri ry'Imana rero bagabo abagore nibo kwabo nta n'umwe afite ishuri ry'Imana nk'iryo umwe wese afite specialite yiwe umwe wese afite inzira yiwe haleluya haleluya ishuri ry'Imana atamuka gusiguriye muri iryo shuri hari aho rikunanira rikakunaniza ariko riba riko rikakwigisha ngo rigushikane ku cyo Imana yaguteguriye kandi cyiza Yesu ashimwe Yesu ahabwa icyubahiro wemere kwiga kuko Imana igutoranije biga haleluya ikigeragezo ariko shuri bishobora guca ku mfukana ikigeragezo ariko shuri bishobora guca kuri papa wawe ikigeragezo ariko shuri bishobora guca kuri mama wawe ku muntu w'umugenzi wawe pamfe akakubera igitsitaza ku mukoresha wawe akakubera igitsitaza utazi kuri buri geragezo cyo kuba forme urashobora guta umutwe ushobora kuba umuntu utazi
kwihangana Imana izo kuzanira umuntu agabikanya kurusha abandi mu gushira imbere yamara ikakugora iminsi yose kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo kwihanganira utinde kwiga kwihangana biciye kuri ubu wamurikwa mwidogera ariko Imana yikubwira ngo uri mu ishuri. Haleluya. Ikiganiro gishobora kuba indwara ukagwara, ikiganiro gishobora kuba icyo abandi bafise udafise ukakirindira bikanga kandi Imana izi neza ko igihe cyo kuguha. Haleluya. Imana ikora cyane mwumvirize neza nubwo bitabigaragara mu mubiri. Imana mu ishuri rya Yera igushira he igushira muri eterna. Muri eterna ikintu cyose gikora ukirongera ubusha no kuryama byamara gusubira kuryama iyo biwaye byamara isaho shaka ariko mwene aramubwira ati ataragira saa mbiri z'ijoro nongera mutane nushaka kuturika muri eterna nta muntu atunga amafaranga arayakubikiye haraho bafashe ukagira ngo none ko ndabona amafaranga arayakubikiye ukabona yaguteye amenya azoyaguhanitse muri eterna bagenda gutembera umunsi gutembera kandi batembera iyo beretse batembera iyo bashatse muri eterna. Iyo uri muri eterna n'ibigegeza kuko uri muri formation muri eterna ntazo ndo komfort iriyo baraguha ibiharage n'umuceri uyu munsi mu kuguhindurira bakaguha umuceri n'ibiharage aho ni muri eterna ati ko mutaduhinduriye ejo mwari umuceri n'ibiharage uyu munsi tubaha umuceri n'ibiharage numva ko duhinduriye Yesu ahabwa icyubahiro. Muri eterna n'amasaha yo gusenga barayategura ati aya n'amasaha yo gusenga, amasaha yo kubyina barayategura ati aya n'amasaha yo kubyina. Muri eterna shaka umwana wa perezida ntibakura kubwiriza igihe cyose bashatse ni umunsi wo kuramukanya n'umuntu ushobora kuramutsa. Hari abakristo bagira bidoga barambevye na bene wacu barambevye umunsi ko muri eterna kizira ko baza kuramutsa. Mbega yego bigenda gute uri mu ishuri ushaka bakuramutse wowe ntibakuramutsa muri eterna baramukanya umunsi wa autorisation yo kuramukanya. Uza bakure nawe avuga ati ndogenda ngaruke kuri tukuramukanya zo kwihangana ze kuruhuka. Nje shiti Imana icyo dushaka kumva by'isi bya eterna nuko tuba tumwendeye bigaragara mu Mana tuba mwendeye bitagaragara. Hari abantu twashyize muri eterna bakareba kumenya iyo bari bakaba bidoga uri kuriga uri mu ishuri kandi washyize muri eterna kugira ngo uronke ibibereye byose no kugushikana n'Imana izamushikana. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana yaguhaye umuhamagaro cyane cyane kuri iyi mihamagaro mu rwego birahambaye n'abarahi uraca mbengere uraca yine ugakena amafaranga wawe yakoze n'uwo yakeneye uri eterna barakurikira bazoyaguha hageze gutaha mugabo icyo ukeneye baza baraguha ukeneye ko bwateguye baguhaye ibyawe nubwo uyaka yose bakiraguha. Na Imana iyo utazi kugira amafaranga cyangwa yamuteye amanyama irayakubikiye ikaguha utwo kurya gusa kandi nubwo utwo kurya ngo bigana gute uzibona umuntu akuzaniye ngo yarungitse. Yesu ashimwe. Imana iriko irakwigisha Imana ishimwe. Hari umugabo witwa Yosefu wo muri Bibiliya Imana imwereka mu inzozi imwereka imiganda ngo yunamira aho bavukana amenya neza yuko Imana
kigomba kukubwira ko tuzokugira uhambaye. Hanyuma Yosefu aronse amasezerano agenda kwibagura ko bavukana ndebe mwari muzima ikintu Imana neza. Rega rero turaba amasezerano barakwishima. Mwari muzima Imana ya Perezida nawo sinibindi bari batwote muto ati kuvuze rero ngo tuzokunamira. Nasa warayiba kuvuze wiki ati sawa bagacira umutwe nayo ndiyamenya ko Yosefu yari sewe yamubwira gushimisha cyane no mu kuja kuragira bya Kongo avuga ati yagari byo bigabo akana kanje amahoro yarapfuye ndakaraba ari na benja wahaye Yosefu amaze kuba amasezerano Imana yamubwira ati bega na pensi wacu kuvuga ubwo wicire mbere entere murebe muri wacu gufata isho rya kabiri wahora witwa umupresi ubugiye kwitwa umuesilamu. Murabona umuganwa asubira kwitwa umushumba ngo barakugurisha hageze mu ishuri rya kabiri ku isoko basubira kugurisha ugapfa abantu bagura pariseri cyose bakagurisha. Yosefu asubira kugurisha kwa Potifari ishuri rya gatatu ahise kwa Potifari Imana imwigisha gestion. Ubwo baza basabira mama afra gusoma ngo bisome yatuma baya yakijyangisha umwana wawe yapfira bitari n'amakuru. Yosefu atangura kwiga ibyo bona yaramuhoye byose bakazana ingene babikora na Imana imwigisha ingene yoje igihugu. Erega Imana ikoresha cyo ngo witwa ngo tuzukubera dotera afeko integrata naho iri kwigisha ku ishuri rizokomeza abantu biga neza. Ngo Yosefu ishuri rya kane bari rya gatanu yinjira mu ishuri ryo kwihangana. Ishuri ryo kwihangana mukako Potifari ngari imbere na bagize kure inde na mari cyane uyakugore mwiza mwese bibazo umugore mwiza yitanguna pametse wayi nako umunsi umwe ngo atangaza ari Yosefu kora neza kure inde kwishe kumenya kwa yuko nawe kuzaratosha urabona aya munsi batanga gusa yaga ucaje bana cyangwa mu bantu ariko rero twiyamanye igihe cyose tugiye ndagusaba nziza turyamanye nyine uyu mugore yaratanga Yosefu aho kuvuga mbere kagiye uwoye ndebe gutekana mu kajyana ngo turyamane Imana ivuye hehe ikore ubwo Yosefu rwamenya neza ko adashobora guhinduka ku Imana yamubwiye ishuri ryo kwihangana uramenye mugabo nawe umenye urowe wimukiye ku nyororo senge mane la prison. Yosefu bagashikayo aho kwa Potifari biragaragaza ari bazatenda basubira hano iwacu bwagize ati ndabigize neza iyo prison yagiye muri mu kuzimu na prison ndiwa yari ni prison souterraine abaye ndabona nawe ni bashikana saga n'ishuri hari ibyo afise atanguye kuzarigisha iri kurashobora kugira mu ishuri naho muri kuriga ageze gutanga ibyo wize nyuma ngo agane tugabo tubiri bakugana twaroneye mu baros Yosefu barabarukorera akibaza ko bigapiye naho ko yavuze ati ikinogo ndimo sinzi ko muhande dotorera muri pizo kugira ngo baswanye bahimba muri kugira ko n'umusubizo yanaje yose nase weje kuramutsa yarazimiya nabavuga baje kuramutsa bari batwapfuye ariko muri ende iyo hageze gusohoka ende barakubuzi kubaho kandi ibyo ukora muri ende nimba mubwira ati umugabo wa mbere uwo hanze musubiza
bazovuga atari kumurya abo y'abantu muri kebura kugira atletism je hari umwana muri Ntego wanje akomeye yitwa na twese igihe nigeze kuza kubatubega witwa Safira Pende na kwa napa ari ayo waruzi ko muri Ntego batapani imani shike ngo Yosef hezi mwe bya uniforme bya kicelera hari igihe wambara uniforme ukatanze ibintu byose bisi mwayo hezi nakwambika costume musi wa diploma na costume kagira karuvati kanshi haleluya umwami warota ngwero yendera hezi waruzi ngo bakuzi endera hezi bose atanga utagwana hano umwami warota azana byabigabo mu by'abanyamareba byabigabo mu by'abanyabwenge byabigabo bikoresheje amagetegete ati nimuze mubwire ibyerekeye tunarose bishoboka ndoto nagize n'ibindi ngo biranze ngo abandi bagiye kwerekana bamwerekana botora ibyo mwerekana ibyakubwiye mwerekana birotoraho mwerekana ngo birananirwa byabigabo ati none bigeze gute ngo wamubwira ngo uyu yapfungurwa cyangwa ngo mwana ntugashake hari umugabo ari kwerekana muri akanzu yawe hari umugabo ari kwerekana arota cyose ati ariyo muhamagare bemuraza kunamwe nashobora kuba amafaranga kuri moshi ngo muhamagare ikintu cya mbere ngo wavuze ngo ni mu moshi ngo uburyo bwihuta kandi ku buntu hari ibyo bagiye gukorera ku buntu kwendera yawe yagize bakugize ukuri ngo ku muntu hanyuma none yore imbere y'umwami yambaye gutyo impuzu za uniforme reka muri wambaye uniforme mwamubizi ati mukure niba mwe kositime bamukubita kositime noneho wabera umwami wambaye ibirato ibirenge gusa cyangwa bambaye kirakora ibirato Yosefu baragenda nawe yatindiye muri Ntego na Bineti ati Yosefu ni wewe bandi ni wewe ushobora kurota mwana w'umuntu batwanese ati mwana naho naho kunyoro cyo kwinda gishoboye ati ibi bigabo byakuri muri Ntego na byananiwe nyamara byaje byananiwe niba bishobora kubwira ati ndakubwira ni utaciye muri Ntego hari tudashobora gusigura ababaye muri Ntego bakavuga ngo barabyize hari ibyo batize kuko muri Ntego hari ibirenga kuko ibyo bayize hari n'amasengesho akorwa abandi batashe wowe wagiye muri za miyasi imana ishimwe Yosefu batwara abwira umwami biteza kuvuga ngo acarura bati mbega Yosefu wowe umeze imana ziri muri wewe wenda baragusuzugura hari igihe batuvuga wowe ndabona neza ko imana yo muri wowe bwira mugenzi wawe imana yo muri wowe ndabibona hari abantu bakomeye batari bakuzi hari abantu babaye muri Ntego avuga ikibazo agatanga n'inyishu Yosefu ntiyarotoye gusa ntiyavuga icyo umwami yarose yatanze n'inyishu ijyanye n'iyo ndoto hari abakristo ngaha bakubwira ngo bafite ibyo bakoze wowe utangiye muri Ntego ntuzusubire kuvuga ibyo wakoze kuko uwagiye muri Ntego avuga ibyo yakoroteye akaguha n'inyishu apana nk'uko muri ngo njyewe naraye ndota urabe neza naraye ndota mbona buhura n'umuduga ukakugonga hanyuma byacengera naciye ndagusengera imana ikirangirika kuri hagati nawe mukagatira naraye ndota murasengera uraba neza ntiwagiye muri Ntego ceceka navyo ndotora uri gutera ubwoba gusa Yesu ashimwe Yesu ahamwe icyubahiro muri Ntego imana igushize aho uvuye muri Ntego amateka arahinduka Yesu ashimwe amateka arahinduka ikindi yuri mu mugambi w'Imana Imana iguha gushira amanga iguha gushira amanga kuko si ibikorwa byawe uri kurikorera ni ibikorwa byayo uri kurakora
uzomenya uri mu mugambi w'Imana avuga ashize amana. Umuntu uzabona avuga ati mimi ariko avuga iby'Imana azoba ari kuvuga ibyo atizigiye n'ibyo Imana atazi ko ari Imana ishobora byose. Imana yacu irashobora kandi ntacyo inanira. Imana ihamuca ntacyo inanira. Uri mu mugambi w'Imana rero ashyira amana. Petero muri gihe bamufunga bakamufunga ngo ariko avuga ibya Yesu, ngo abaherezi bakuru baramurengukisha ngo yavuye mu nyororo, ngo bamubaza igituma ariko aravuga iryo zina kandi bujije. Bo bari bazi ko akize bari baramutera ubwoba, ngo ariko barahagarara ati rero bashinga nayo bapasa murashobora kunyuma nanjye navuga yarabaretse baravuga murashobora kunyuma navuga ati none n'indabindesho nuna jewe bibereye ko ngo nezereza abantu cyayi ko nezereza impande wanjye barivura ati ndatinze avuga ayo majambo nk'ayo ati ngira ngo mbere yabanye na Yesu bazomenya ko uri kumwe na Yesu bivanye n'ingene uvuga bakubwira ngo bizakiza muri muntu ibiki ati yerekana muri Yesu neza kirafurema neza abandi neza kirayizana. Haleluya. Iguha gushira banga niba mudashira banga uraraba neza ko umugambi w'Imana tariko urawujije. Haleluya. Uri mu mugambi w'Imana ntatinya ko abantu bamurwanya ari mu kuri w'Imana. Ntatinya kuko ubwami bw'ijuru buragwanywa n'ubwami bw'umwiza. Yesu ashimwe. Abantu bambaye umubiri bazokurwanya bibaze ngo nibo naho ni shetani ariko arabakoresha kugira ngo ucinyize mu mugambi w'Imana muri yo. Uri mu mugambi w'Imana ntatinya ngo abantu bakurwanya. Haleluya. Kubereka ntatinya intambara si yawe nyene kugutuma araheza akakurinda. Mwese bafite ibyemezo sinubwo ariko akora ariko Imana yavuga inabasi wawe Imana kurwanya uri Imana turwanya intambara nyinshi tutamenya ariko tukaba twese tutazi turwanya. Yesu ahabwa icyubahiro. Umenya wabwira ikindi bintu. Haleluya. Uri mu mugambi w'Imana aratanga umugabo udatakara. Haleluya. Aratanga umugabo udatakara. Haleluya. Haleluya. Bitangaza twagaze mu ijambo ry'Imana turavye ubuzima bw'abantu. Abantu baraguta muri bakagabondera kubaza ibintu bakora kuko n'Imana yavuze ko naho utaka uzotakara uzosubira kushiraho. Ubwo amen. Mugabo icyo Yohana evangelist n'umwami wa Kristo Yesu yakunda. Haleluya. Barafise bona Imana ishamuri ibintu rero tujejwe kuhaba abandi kabipanga mukezi ivyo bintu bipanze muri wewe niwaja mu rugendo kubitanga udatekeranye nana kimwe kizogukorako kuko nyene byazobirinda biproteje gushika weza kwitanga uko uri mu mugambi w'Imana araramba. Uri mu mugambi w'Imana araramba. Imana ishobora kwemera ko ibyo yagushizemo utabiha abandi kemewe ngo barufata Yohana mu gitabo cy'Imana mwita Yohana ntabwo jona mwita Yohana baramufata we yashe bashegeshwe uwo mugabo yagerana na Kristo abanyamaguru bavuga ibya Kristo reka tukice mbere yo kugira ngo tukababaze
tugata mu mavuta ashushe ngo barategura ingunguru y'amavuta ngo kubera bamuteye amavuta turi murazina yice ngo badomekayo Yohana ngo babona Yohana ubuzima ati nambara igisigo icyo twakoreye umuntu akishwe n'amavuta reka turebe tumuta ahantu atanumwe abayo hitwa Patmos ntazohura n'ingurube cyangwa ingurube cyangwa intambwe tumaze ikoko cyoco n'ikizomwanira gufatira mutanagura ukimuri uragenda kumutegera Patmos n'aharyamanye Apokalipse mu nda ati byogenda gute Imana iti wewe ndiko ndigushaka ibyo wishuriye nabishize muri wewe bashaka kwica ibintu by'uwishurirwa abantu bagwe mu kutamenya nimwe n'abatwigako kandi tukamenya ingene bizogenda biragenda mu munsi wanyu none n'ibyarishuriwe bitwa mu byarishuriwe Yohana byari muri we bagashaka kwica ibiri muri we Imana ikurahuja ariko taratana naho tugutaye Patmos acuba haleluya noneho nguyo agaje Patmos aho kuza aho kubona ingurube cyangwa intama cyangwa isaku batangura kubona abamarayika bati hariho turimo kubirasha kandi n'ibirwati muri wenyine naturi kumwe bakamba ari mu bwiza bw'Imana umunsi umwe n'amahoro yarengera ngo kwari umunsi w'Imana ngo yumva ararengwa ari mu bwiza bw'Imana none umwami aramugenderera ati andika mama ndakubwira hari ibyo udategerezwa utaha utabanje gusiga amubwira Apokalipse uyu munsi murazi ko dufashe turazi iyo turiko turaca turazi aho tuzoca turazi n'inderesa tugabona nawe niba ufise ikintu Imana yaguhaye ukamukigendera ntakizoba Mose yaratawe ntiyatakaye abandi bana batanga muri Nili bagaca bareka n'umugore Mose kuko yari yuzuye isezerano y'ukurongora ubwoko bw'Imana bakukure mu buja abujane mu gihugu cy'isezerano bamuta mu mazi asanga ayo mazi amujanye mu kirima kwa Farawo bari kujana mu nda y'ingore mu nyuma nyina we ko yamutaye ibibazo batakara azabona bamuzanira umwana ati Mose kandi ubisanzwe Mose aho wamubyaye si bisanzwe kuko naho wari wamutaye ntiyatakaye ubu rero uzomuhembwa uzomwosa muhembwa abandi bakunda umugore aho ari umwana bakabahembwa urwego ni niyo umwana w'agahembwa ariko mama wa Mose yarase umushahara kuko yosa umurongozi w'Abanyisirayeli umukobwa wa Farawo yamuhembwa urabona bazoguhemba ku byo wita ko ari ibyawe bongera baguhemba nakubwiza haleluya Imana ishimwe nataka Yesu ahabwe icyubahiro navuze mu buryo bundi kuri mu mugambi w'Imana araramba mugeze nimba ufise umugambi muri we kandi urawufise ntugatinde ngo wumvise ngo akantu gakuriye ukagomba gace kuca gutera ibyo abantu barabitanga ndawurazi muri wewe ndawurazi ko ari n'abandi bataravuka bari n'ibindi tuzobasigara Imana ishimwe iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana bimenya kuko akora ubugombe bw'Imana umuntu w'Imana niyigaburira mubimenye nuvuga ngo Imana ikintu twari kambereye neza byose ni byiza ari Imana yabivuze ibyo uvuga bindi n'amahanga y'umutima yawe uri mu mugambi w'Imana yemera gukoreshwa n'Imana ukagendera mu bugombe bw'Imana icyo kintu bigukunda kugora abantu benshi gukora ubugombe bw'Imana abantu bakicira inzira bagakoresha ubugombe bw'Imana ibi bintu cyenda bivuze nibyo bizobafasha kumenya koko uri mu mugambi w'Imana kandi kuba mu mugambi w'Imana
ni protection by'umenetse, ni protection. Uri mugabo w'Imana ararindwa mu buryo budasanzwe, kuko Imana ibiterane umugambi wayo kugira ngo uwushitse ucishe ngombwa. Haleluya. Nimugatire ngo mbega yini indwara umugambi w'Imana tujye gukora imirambo. Ntuzi neza ko hari umugambi igasebera igatira mbere abantu bo guta muri ubuzi bemana ko Pawulo yigeze kumukubita bakamusiga ko apfuye, ariko hari umugambi waciye umusura bagiye. Imana ishimwe. Hari abantu bari batanga bakiri bato bagenda bakabata mu ishyamba, cyane cyane abakobwa batwaye inda turagira mariage. Mu bisanzwe umwana akuye mu nda kumara amasaha n'amasaha temperature irimo imbeho iramwica, ariko hari abantu babaho ko iyo hari umugambi igicika shofaje ati bagutaye mu gihunda, uyu mugambi uraguhinduka shofaje umubishofa ushika waza gutorera. Twato umwana mu ishyamba tuzi ngene yabayeho kubera ari umugambi uri muri we wagumye umushofa. Isezerano ryawe rizoguma rikugirana, ko bagutegereye ngo ushaka kugutera amagrenade, ko bagutegereye ngo ushaka kurasa borasa. Umugambi warawurasa, umugambi ntushobora kurasa, ntushobora kuroga.